Jadi dihangu barbusi nami. Naik manomu-nomu diharoroni wana tulang manik nai baho. Bola nyari manik doho matang bulan nami manik. Beda mak godam manomu-nomu. Besok kami rogo tulak apala di pohon halaman mon. Memang nama bekas nama rujung golong lima anak berunami na kita adu pada dia. Nakin mga pasal tayo soal kami na bandudu. Dolang na soal terbuat pir mabukki bal pasalong pir matut di musalu na luju-luju na kapang Emang itu. Si Titi masih gempa malam parau na. Waktu sosial dia bilang kesepuluh itu beri ibu kami. Apa waktu kamu tuan debatama goki pasuk-pasuk. Emang itu. Di pasatan atau ibu kami nebau. Tersingot dari berspir di pasatan itu kamu. Soalnya maharana firma poki berbal pasalong. Tungso saja bela pasatan bilang ibu berspir itu kamu. Saya selalu namai dalam penggabian suhut mau umpat rasan Emang itu. saat matu dengan nami Mula tema biamu nombor nami alay perhatamu do tertikilong tuhami bolanya ramuna do makamua Ya itulah. kayan do siwok nami sebelumnya hari do makamua tersingot kuas na pinasak nami tasmo untuk mengatua firma poki dari bal bersama firma atau di murah selunya saya bujung Emang itu. Solina ang guru do berjolo set agar set kami menanyari do matamua meratin So kami ulos sitang gorabu si pasaton nami benar nami dan kita mengatur. Ibu kami sih 10 meter mamak baru. 10 lebar gabi itu. Biasanya setay bete tadi terjun dari pasatan mah do ulus nami teh Somoni mana kita? Kau tidak betul lah. Pati nami, isok kami, rose penatulang anak pasat tu ulos, baik masih gerang-gerang naik.
manik ay bao. Gabi tulang. Mulai ada Tuhan, mulai ada menang nila sa luhut, at lumodin mamu o para minagpunan yun. Ibig kami retalo sa luhut. Kami petong at kaula-ula mo, kurat lang muna ibaho, retalo kami mga lubi. Iman ka lang ang matungolo ng purunan di ima orang tua muna. Iyo. Jadi harong lisoni ko kami muluserbang kudang na ulan. Mga ang guru, Gabi po gabi. asa jalay kudang namin eh. Gabi. Promosi nami. Anak-anak pa sa tulos mami so, bago yung kudang na girang-girang niya ma'am. Sayang dia matuju gajang na umur muna sa luhut, imapilok pa ni napurunang yun. Muli ada Tuhan, muli ada mananggita sa luhut na. Gabi tulang. Mulai ada mga perjolong pinasaan Tuhan ka. Gabi tulang. So lima dito mga Tuhan ka, kita naman bula bumi. Gabi. Di seorang borna berju, Gabi tulang. roro ami, borna nyari muna kamani. Gabi. Dohong matambal muna merkamani. Gabi. Roro hong buru Tuhan. Di seorang rohan. Jadi malotok soal dia penok karona yang memburukan Gabi. lasroamu ay tangay puro ng sulukok ka nakahulit mungkin ledoro tuan itu tuan itu may ibigay na idiyan Gabi tulang. jadi ubalo mo ang buru na busu ang hubo mo busu Gabi. kami naroon bonanyari matamuan hula-hula na maranggi Gabi. anak na maranggi Gabi. kasoni na jomang boru opak ngomong na hulok ko ni araw-araw Gabi. Alay tulang. Opo. Oke. gabi sa puluhan ka ang buru Gabi. Gabi. soni na ang buru na busu kulang-kulang padohan o rarili bihami ulaw-ulaw Nung gabi tulang. Nung gabi. Ngay rahut bis tulang na marahamarang ihami
tadi pada bosa. Gabe. Siap-siap kita. Wang Leo asal besar kami jo panitia ni satu pengurus nayo. Gabe bang, gabe. Ay medyo musik na isona ro hubungan tuan. Iya, silakan. Silakan Kultum Situmora. Sijabat. Sokamu. Tuna Borunami, Nakoru. Adomo. Nadobe. Nadobe, Sokro.
kami tabunan at tulungan siguro meron mga Gabi, gabi tulak, gabi opo. kasaro namin sedikit ko para kulang-kulang pala. O terus sa dia be na boy terboy kar. Saya mati dengan pertama nama kau kita sudah. Matuto. Doang araw itong songon at ang niulis na ng pasatalo si Titi masih pagkulang-kulang merong untuk sosok dia be ulus na ipasang na isip po na tulang tuwag di bata manggogi paso-paso Matuto. Kami, asa rohami, pasakatos sa panami, baik ma nabagagi mo jubay pa, nagirangi jubay na sa makatete karematiki. Iyo. Jadi ang promosi namin. Magdalan na magkasihamar siguro si Tio. Bayan ba si Tio padu mo makawasatan.